Metia Funyina and Ejuada 27th of November 2023. Economy logistics and American for ama bibia opese odikofie anasa ye di free efie ebrew de eyesa adwubakuo yi na edimu tintiman anasa akotena enye asem ketro akwa enti wo befre number na ewo afidie ne so na one wo atwetwe enkomo. National Commission for Civic Education omode dwumadie bi eba eye amayokuo mienu na independent candidate baako no wo di debate bi ba ama sa independent wo a ginama NDC amayekuo no movement for change afafanto na MPP no wo ba be ye debate na botaya esi wo mani so a di ntia yento abama na omedi omampani no di ningina atodwa na amanfo ehunu womu ani soade hunu na nea ombetimi aye aboa Ghana National Commission for Civic Education and the Disability Ebebaso. Yeah, God bless you. Me bacho your friend me akwesi Sarpong. Me osofo abosoka ha. Ai. Na ya no kwasem ne se ye penipa ye nya twompa e wo wiase a Ghana fo. Ghana fo ye nya twom. Ye nyina ye nya twom. Me captain and I'm Mrs. Margin. Captain Makonta. Me ba yare or La Paz community. Captain bring me 2 million mami di tua me hospital baby. O to the V8. Oni ayi him. Dem me person me catch Ghana for ni say. Ebre we through say yetim hwe ni panim kan kware kire no. Me to aba ma MPP. But me decide say me to aba ma me to aba kra biom. Me person me ko gina line. And then you to nyina human resource obi e kan kwa bro kire. Na nya sam ne enka Ghana ni okopede okata. Desert land. On my aboso kan oil grounds, all the mango crazy so na afifiri. Me pese me ka kire enema me ensa say Ghana ye hiadwen sakra enyam paibo. Bible say Bible say be ye transformed by the renewing of your mind. Nyankopon ma ye key no. It's a benefit na say o ma dwen kire a. I grow for one o mfa to ba bi me anwe ya. Anwe ya number 1. And number 2. Me pese me ka kire ye former president Mahama me tunifo me nim so no na beba o say nya ono na beba sa asem we na me twen assembly we na maka so ono na beba yes ra 4 years no wa ye ye di twem o fa me di dimpa na dimpa say ahunya dimpa say ahunya me ka kire me pa cho de ya to ama ne sesi aso ye ba umi ase say obeba o so ma ye nim na mum say ye ya enkroma wudi dada na de bia captain di ni ho adanse ye dimpa eti ba omie edimpa esi ehunya first 8 years here me kan ko nya mienu say woni akufo ado madidi mpone eno kwasam ye ba ko pe eti say ye bo president kufo din na numonyam o president kufo ho na dia I am telling you madidi penifo sise wodi woni mienu hwe etuamu a ba ko be pa ya brantie bi akohia na kwanhye wu abra ko oboase ekosra ne mplana na wonim se ababawa na okwa no owo boyfriend ewu kuromu nti abrantie na sepe ne ho wie ya wo yeso obekona na abrantie ya meka ababawa ne mpna wo oboase no oboaboa edom ano ama wo mo akwakoto ahye ohu ya onde no so okakotwi spirilis no wo mo abono ama sabra no kasa die waye onyame edia JM wakwakodru aveno de afibia no omudi omo afahye na nso wakwako piase na nkasem no de tudwase se omboa no to abama na enoma woye ya aban enye na adwene se obewie no oba enoma woye nyina na wantimi anwie no eno na odi nani eba bisi so emfo yani enkyere apa East Region meka talensi abrantie bia wadi emfie edunumpe asojafo abu abrantie ya abusuafo wohwe sinia edawa na kyese ahomete na areho na nia abrantie no de asojafo no kwa na ebitimi abohu enkyeremu. Director for Legal Affairs NDC amayeko no Godwin Duzi Tamaklo audience bia ba betudwa se akonta empese MPP fo no anase akufuado abamu no ombebunti na ompese obupia baumia de no ebehye wo se ya dwirimu a ene ketahye a omo ketahye a omo di Ghana no eso ebekata
Osai chemensa bonsu e de aba betu biase yeto abama na be flag bearer wo abosun nsia e da wanim abra wo betimi di ayi wabedi akire atiefo ne adofo aha ene na adwadamu na be ma ɔdeneho midimu ebesinya mebo a wɔkyena mo be sa temenka